មេរៀនទី2ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅច្រកព្រំដែនស្វាយរៀងមេរៀនទី2ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅច្រកព្រំដែនស្វាយរៀងមេរៀនទី2ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅច្រកព្រំដែនស្វាយរៀង Bài 2, từ thủ đô Phnom Penh đến cửa khẩu Sơ Vai Riêng. Bài 2, từ thủ đô Phnom Penh đến cửa khẩu Sơ Vai Riêng. Bài 2, từ thủ đô Phnom Penh đến cửa khẩu Sơ Vai Riêng. Lesson 2, from Phnom Penh capital to Svay Rieng border checkpoint. Lesson 2, from Phnom Penh capital to Svay Rieng border checkpoint. Lesson 2, from Phnom Penh capital to Svay Rieng border checkpoint. សួស្តីតើពីភ្នំពេញទៅស្វាយរៀងចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រសួស្តីតើពីភ្នំពេញទៅស្វាយរៀងចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រសួស្តីតើពីភ្នំពេញទៅស្វាយរៀងចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ Chào bạn, từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng bao nhiêu km? Chào bạn, từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng bao nhiêu km? Chào bạn, từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng bao nhiêu km? Hello, how many kilometers is it from Phnom Penh to Svay Rieng? Hello, how many kilometers is it from Phnom Penh to Svay Rieng? Hello, how many kilometers is it from Phnom Penh to Svay Rieng? ពីភ្នំពេញដល់ស្វាយរៀងប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ស្វាយរៀងប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ស្វាយរៀងប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រ Từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng khoảng 160 km. Từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng khoảng 160 km. Từ Phnom Penh đến Sơ Vai Riêng khoảng 160 km. About 160 kilometers. About 160 kilometers. About 160 kilometers. តើមានរថយន្តទៅស្វាយរៀងទេតើមានរថយន្តទៅស្វាយរៀងទេតើមានរថយន្តទៅស្វាយរៀងទេ Có xe đi Sơ Vai Riêng không? Có xe đi Sơ Vai Riêng không? Có xe đi Sơ Vai Riêng không? Is there a bus to Svay Rieng? Is there a bus to Svay Rieng? Is there a bus to Svay Rieng? មានយ៉ាងហោចណាស់មានរថយន្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃមានយ៉ាងហោចណាស់មានរថយន្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃមានយ៉ាងហោចណាស់មានរថយន្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃ Có, mỗi ngày đều có xe. Có, mỗi ngày đều có xe. Có, mỗi ngày đều có xe. Yes, at least there are buses every day. Yes, at least there are buses every day. Yes, at least there are buses every day. តើតម្លៃសំបុត្រប៉ុន្មានតើតម្លៃសំបុត្រប៉ុន្មានតើតម្លៃសំបុត្រប៉ុន្មាន Vé bao nhiêu? Vé bao nhiêu? Vé bao nhiêu? How much is the ticket? How much is the ticket? How much is the ticket? តម្លៃសំបុត្រគឺ$5អាមេរិកតម្លៃសំបុត្រគឺ$5អាមេរិកតម្លៃសំបុត្រគឺ$5អាមេរិក Vé là $5. Vé là $5. Vé là $5. The ticket costs $5. The ticket costs $5. The ticket costs $5. តើការធ្វើដំណើរនេះចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងតើការធ្វើដំណើរនេះចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងតើការធ្វើដំណើរនេះចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោង Chuyến đi này mất bao lâu? Chuyến đi này mất bao lâu? Chuyến đi này mất bao lâu? How long does this trip take? How long does this trip take? How long does this trip take? ប្រហែល3ម៉ោងប្រហែល3ម៉ោងប្រហែល3ម៉ោង Khoảng 3 giờ. Khoảng 3 giờ. Khoảng 3 giờ. About 3 hours. About 3 hours. About 3 hours. តើខ្ញុំអាចស្នាក់នៅស្វាយរៀងបានទេ
ตาขยมអាចស្នាក់នៅស្វាយរៀងបានទេតាขยมអាចស្នាក់នៅស្វាយរៀងបានទេ Tôi có thể nghỉ tại sơ vay riêng không? Tôi có thể nghỉ tại sơ vay riêng không? Tôi có thể nghỉ tại sơ vay riêng không? Can I stay at Svay Rieng? Can I stay at Svay Rieng? Can I stay at Svay Rieng? អាចបានមានសន្តាគារជាច្រើននៅទីនោះអាចបានមានសន្តាគារជាច្រើននៅទីនោះអាចបានមានសន្តាគារជាច្រើននៅទីនោះ Có nhiều khách sạn ở đó. Có nhiều khách sạn ở đó. Có nhiều khách sạn ở đó. Yes, there are many hotels there. Yes, there are many hotels there. Yes, there are many hotels there. តើនៅក្បែរនោះមានបន្ទប់ជួលទេតើនៅក្បែរនោះមានបន្ទប់ជួលទេតើនៅក្បែរនោះមានបន្ទប់ជួលទេ Gần đó có phòng trọ không? Gần đó có phòng trọ không? Gần đó có phòng trọ không? Is there a room for rent nearby? Is there a room for rent nearby? Is there a room for rent nearby? បាទមានបន្ទប់ជួលនៅក្បែរប្រហែល$10អាមេរិកបាទមានបន្ទប់ជួលនៅក្បែរប្រហែល$10អាមេរិកបាទមានបន្ទប់ជួលនៅក្បែរប្រហែល$10អាមេរិក Có khoảng $10. Có khoảng $10. Có khoảng $10. Yes, about $10. Yes, about $10. Yes, about $10.